Engute zatangire gukorwa mu mwaka gw'2019 mu kwezi kwa kana ahabwo obuhumbi 500 zino oburingwa bwa kilometers 97. Engute harimu orwa Hohwa Nyayirongo kyaro Shesha Butore orwa kilomita 25, orwa Kabare Kiziranfumbo orwa kilomita 25 hamwe n'orwa Masindi Biso orwa kilomita 47. To expecting omwaka gutakahwire kuba twamazire ngudezo twasize government kandi zatangije kukozesa zimwe zatangije kukozesa ubwanko ko urugudo rwa Hohwa Butore already motoka nizikozesa urugudo rwa Kabare Kiziranfumbi narwe turyo turukora kandi tusigizeyo kumaririza roundabout ari Kiziranfumbi twamaze rutindo wambabya twamaze section ya Kabare yo ku rugaruguto urwa meme rudo rwa Hohwa makayisho rukutaha urugudo rwa Kabare Kiziranfumbi. Bamwe abatura bari ahamahando gwa Kiziranfumbi Kabare nabagera ngo bina amasiko mingi ngo byemishuburo byabone biza kutunguka kijya kubakiyo mugasaba kuba abantu bengi bajya kuba bagenda airport. That means tujya ku receiving more customers. Abo kuba basubizi bagiye akanya umuntu okubola aho rugiro mukano lete kijaka kyawe ogera ko abantu bakigura akabeyi karungi ekiyabule kibaye kitaro kale buli muntu wena ajja kuba naguborora ngude. Abatura bari mu myanyeji bashabwo gukoresa akadishako kutunda ibintu byabo gende tutahe mbitebe twihe yose ntobo twije tubukolesa okuwa abantu nyamwingi bajja kujja kisahe bagendeyo barugeyo baitu nito kantu ina ku bantu balisa tubaguze obugora tubaguze chapati hano ne hoteli nizikora owaragobora nuwo yategere ukubota tegere togoboremo akuba businesses yo kugobora mu runde zo gukora zinge zisafutaya kandi Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katsotso.